Ini nga no din irugi nga iba sa babagayam dati lagi tinapalabas ti pagayam tayo nga Alma iti probinsya ti Cagayan. Sagudayan nga ti surat. Dear Manong Nemi, break time manen Manong Nemi. Break time manen. Kanadamanen ni Carlo nga kulit, makapasuron, makapabad trip. Awis na naglakid di manen at wa kami nga kuyog amapan nagsango nga merienda. Diyak lang aro din kayat, nga may papilit na laing. Nga ipapilit na tatibagi na kanya. Diyak lang aro kayatin. Tawa na pulos ti mariknak nga ayat iti asinuman di tanga lalaki. Manhater kano. Nagpaiso ba? Puro ti kararuak na kiti so amin nga lalaki. Manhater. Wan, Manong Nemi. Manhater ti awag na kanyak. Anya ko makanyak. Makastaman ti tawag na. Wan, Manong Nemi at tumanan ni Carlo kat kunana. It's already break time, Alma. So what? Break time no break time. Tanyawan ti kayat mo. Kulitan nakmanin nga wisan na ka mapanag merienda. Tsak lang aro doon kayat. Isturbo ka laing, Carlo. Nagrigat ka makaawat. Ana? Narigat ka maawatan, Alma. Anya ko man narigat mo nga maawatan kanyak. I love you, Alma. I hate you. Oh. Ada ka di ba ibagam? Ada ka di basol ko kenga? Ada. Anya ko man ti basol ko kenga? Awan ti amo ka. Ti basol mo kanyak, Carlo. Kat ti kinatangken ti ulom. Ti kinakulit mo. Ibaglang aro dengan dinak disturbuan. Anya tararamin em. Apay ngamin. Anya ti apay ngamin. Apay nga dinak mabaling nga ayatin. Kat iba't patig ka tinapudno. Ha! Sigan sama tinarigat nga maawatan, Carlo. Lakalawlawag ti amin. Saan ka nga ay-ayatan, period. Katagbayin ka kumamit ni tiba game, Carlo. Adi mo kung maipapilit tiba game, tiba bahay nga di mat mangayat kayong ka. Shame on you. Nagsakit ti pa nagsasalita. Met lagayam. Api nga tinaklasardingan. Nasakit ti pa nagsasalita. Masaktan ka. Ngayon api nga tinakpalasardingan. Ngayon, sa anak to ng sarding, Alma. Huh! Tati kastoy nga raramidem. Ket adadamit nga ma-challenge tirik na. Ti kinalalaki. Iso nga aramidek ti amin na pamuspusan. Tapno malukoy ko tirik nam. Aramidek ti amin na pamuspusan, Alma. Laglagi pendeta. Manong Nemi kaslapang ta tinaudi nga imbaga kaniyak ni Carlo. Ngem sana nga mabuteng. Tanya ko ma, ti aramidan na. Kidnapen na, pilitin na. Damor nga kagurak isuna. Kagurak unay ti lalaki nga mangipapilit ti bagina. Ti mangpilit kanyak. Tadan pubiyak, Manong Nemi. Adan pubiyak. Tumukno sa dilangit ti gurak iti kasta ti klase ng lalaki. May sahag ka lagi nag-overtime iti dahi tangarabi, Manong Nemi. Kadinchayo manen ni Carlo iti panang itulod na kaniyak. Tada service na. Ngayon kaskas di, Manong Nemi nga nagkadkedak. Ipapilit na kumamanen kat ka nakaore manen tinasakit nga malikas. Iso nga nag-tricycle laklatan. Napiyan to, Manong Nemi, nodan tumiten bukod ko ang lugan. Isumit yun urnuwag Ti makagata nga kumamit iti lugan ko. Ore dagiti second hand laeng. Dagiti second hand nga kotse. Nalakaitan ti kotse, Manong. Masurunak kami kadana ng kinitatang tasyak ti mangbibiyag kada kami.
Gusto nga marigata na nga makaurnong sa mainahin pwede dyan nga peste nga ubing nga isupay ti paggastuan. Ti panagbasa na ti elementarya. Ta grade 2 ti buisit nga ubing mano. Nabayagan nga nakadagdagsan ti barugong ko ka naging mapaspasama kiti biyag ko. Kaslad nakadagdagsan na krus abakwak layak iti panagrik na. Iti ababa nga panao manong nemikat sa anak nga naragsak. I'm not happy. Tanawabalin lang ko makakit pay kayatin tagbiag ba? Nagsardengan ti tricycle nga naglugana ti makadakes dinakmet maidiretso waking gana ti balay mi. Ta saan nga makastrek. Ada na ilit nga iskinita apag naakpay lahaing. Medyo adayo ken nasipngit mano. Ay, buisit nga talaga ti kasto nga biyak. Nga medyo nag-anan tiriknak editad da makitag nga naka-flashlight iti waiting shed. Ngem di magsen adangos ti barokong ko tanabigbig ko ti peste nga ubing. Ay, inyor oray ka ate. Ore no, saan nga imbilin ni tata nga datatang nga ninanang omay ka sa baten? Ngamin tayong bagada nga marabiyang ka nga gawid so nga imbahin ka inor oray. Rumbeng unay gago. Ha? Tapay. Agreklamo ka? Hindi pa nang nabaga ka nga iti gago? Saan ka lang gago? Nutikit buwisit ka tibiyag ko. Peste ka tibiyag ko. Mawatam? Manang? Ngara? Anyaya ti basol ko ta. Kasta lang ti patagsasom kanyak. Ate? Ape nga tangsit ka kanyak. Kit araramitek mo ti amin nga mo kang puspusan. Tapno din tangtangsitan. Oraan niya nga tatir aramidem. Dinto pulos may katigorak ken ka. Sige, indan. Ano nga ti basol ko ken ka ate? Ti, makulit ka niya. Ngim kahit ko nga maamuan. Noan nga ti basol ko ken ka manang. Manong nemi talaga nga sa dinuman nga yan ko ket adulig iti peste, adulig iti buisit. Ada ni Carlo iti pisina amang kulkulit kanyak jak lang aruteng kayat ipapilit na bala iti bagina. No adagmet iti balay manong nemi peste met iti biag ko da iti nga ubing manong nemi. Narabyanak nga nagawid ket imay naksinabat manong nemi. Imbes ko mga gyaman na mabuisit aklat ta. Ano amin ti basol ko, ate, saan ka nagsangit? Indan ko nak. Oh, data flashlight, mutoy. Tasyak ti mga igam. Anya data may sa igam mo, ha? Tay arnis ko, ate. Intugod ko. Kaya nagpaisuro akto manin kaya tatang. Hindi pa nagusar iti arnis. Arnis. Basta indan. Orayan na kate. Orayan na. Intan ko nak manong nemi ket siyak ti akin igam iti flashlight. Nagtareng tengak latan nga nagna. Pinanawa kon ti boys nga ubing ni Jojo. Impukaw na manong nemi nga orayek isuna nga iming karintar ko ket di tinagna. Imbes nga orayek ti boys nga ubing. Di bayam ngawan ti silaw na. Bayam na da masik karod na ket matulid amay ti club. Ket na itaglab ngagpaiso ti peste nga ubing manong nemi. Ate! Ate tulungan na! Kritiklab ako! Nagkasanong kat dinakmat nga minurahin. Diyak mangina di dalang ko. Oo, tulungan na nga ate! Ngem imbes nga tulungak manong nemi nagkatawa akid di. Adadamanin nga mabuisitak. Idi, anong nemi, sumangped kami. Nimbas ko mga subliak, tayo naktulungan ngim saan. Taka sila maragsakan nakpegidi, idi napasama keng kuana. Gunggun ang buisit ka. Kanintultuloy ko lang tinagawid.
Nga diyakon pinanunot noan niya tinapasamak iti buisit nga ubing. At adamanen nga nabuisit ak iti sumangpedak iti balay nga damang ure kanyak. Tisang kapes ti kalalaking kalugarami nga nabayagan nga agar-arim kanyak. Ni Daris. Apauna miten kas ti nga biyag. Adabuisit nga biyag ko, adabuisit iti biyag ko iti opisina ngawan sa bali no saan nga Carlo nga makulit ipapilit na di bagin. Adabuisit nga ng sabat kanyak gaday dyan nga jujung obing. Sumangpedak dito balay sa bali manin nga buisit ni Daris nga agar-arim kanyak. Adda Daris kay ni tatang iti salas linabsak latanida ang aslawan tinakita saan ko nakita ida. Adjak nangag ti panang ibaga ni Daris nga adda isuna nga kinablawan na kiti na imbag nga nabiig. Kaya nagdiretsuak iti kusina kat dito'y manunay nga nadanon ko ni nanang. Kaya nakigtot ni nanang idi ta itupak ko ti bag ko ti lamisaan sa nanakraad aginuyod ko ti tugaw kat nakadagdagsan ti panagtugaw ko. Ngaya man enti ka pungtot mo anak. Kanayon kalata nga kastoy. Di ka ni marigatan? Ha! Nabayagan nga saan kang imisem? Umisem? Ta sino ko mati makaisim ti kasting pasamak ti biyak ko na nang alaman? Anak, ikatam ngamin ti gura. Nga empen-pen mo iti barukong mo. Tapno amum ti umisem. Paunay ka dyan nga lawalawag ko. Hay hapo. Takasano nga dyak makagura nanang? Nabanugag ti bisina. Nag-over tayo mak. Ita, tusumang petak ti balay. Asunot na sagpatak. Dahil dyan manin nga Daris. Dagi tao nga puur ti kararuak. Dagi di makitkitak. Asinok mati. Di makapungtot. Kaya makagura naman. Amo lang nga ro din tatangajak kayat dahi tanga lalaki. Nga magkasla kayat na nga maulit manin. Dahil inaramid kanyak. Dahil naaramid kanyak. Anjak to puros malipatan. Inaramid ni Daris kanyak. Di na puros malipatan. Di ka mawatan anak. Isa kay mat nga ina nga makaawat iti anak yo. Anya nga talaga ti mapaspasamak kang ka. Ha, Alma. Nanang. Sino ti saan nga makapungtot ka makagura. Ulitek ka di manen. Amo lang aro din ni tata nga jak kayat day tanga lalaki day tanga Daris. Ngayon kasla kayat na nga maulit man dedi inaramid na kanyak. Ajak to pulos manipatan kay kuana. Ay, anak kaya. Lipati mo din na palabas, Alma anak. Diyak to pulos manipatan nanang. Nang rona no kasla, may palpalagib kanyak ti amin. Nanang pangasiyo, ibilin nyo iti asawa yo. Nga papanawan na ni Daris. Tas diyak to lakit kayat ti sumango ka na kuwada. Keng kuwana. Diyak to malakayat sumango keng kuwana. Awan ti was ko. Nabanugak. Kayat kon ti mangan, kayat kon ti aginanananang. Nagpasa nga ili jay tao, anak. Gusto nga, sinang ili ni tatang mo. Di ka kuma mangipakita iti madi iti padam nga tao. Amangan, no at dapay dakes, nga aramidan na ken ka. Uno aramidan na ken ka. Pag naknam kuman, tinapasama ken ka, tinapalabas. Sumarden kayo man nanang. Ta sino takim basol itinapasamak ko tinapalabas? Saan ka di nga nakalawlawag unay nga dahi dyan nakay? Ti asawa yo? Tatang mo iso na anak. Ti bagbagam ng asawa kit iso ti amam. Tatang mo. Awagam iti tatang. Woo! Mabuisit ka talaga. Buisit! Anak, saan ka kumang agpalalo kasta? Agparabing ka kuma? Uwing gayam, ni Jojo. May nakasinapat. Inur-ure nakatiwiting sen. Sa dito mo. Una sa dinuntayan na. Ha? Awan ti bibiyang ko keng kuwana nanang. Hindi ta kayon. Kahit kung tagpupuk ti sirit ko. Kadyak kayat ti madisturbo. Buisit nga talaga ti kastoy. Manong name bad trip masursurunak mga pongpong tutak tapos na siya kon ti mangisaksakat ti panagbiag mi tao maten ti makuna nga pagtrabaho na tatang kininanang sa adakit buisit nga ubing nga ni Jojo
Buisit ni Carlo. Tsak lang nga din kayat. Ipapilit na palang tibagina. Sa ada ni Daris nga kalugaran mi nga agar-arim kanya. Mas ko mamakina na ag masumang pedak dito balay manong naming ang talaga nga mamadtripa. Siyempre kaklatan iti salad ko manong naming ta talaga makapungtutak. When? Inilukat ko ti Rida o ti salad ko kanindi ta irekap ko pinanalbaag ko iti pigsak nga nangirikap. Masuro na ka talaga kan makapungtutak manong naming. Iti ruwar ti salad ko nangag ko ti panagpakadan ti buwisit nga lalaki. Tsak pa'y kayat ni Carlo nga kaopisinaak dahil tsakin din nga Daris nga barumbado nga awan ti amo nga ramidan di agpadpadakil ti buksit. Kat kalpasan na manunemi nagpakadan da nga Daris. Nangig ko adimtengen ti may sapay nga buwisit ni Chucho. Nangig ko ti dahilog da kini tata. Tinak inuroray ni ate nang siya nga na itaklay bakit nadunor ti duwa nga tumeng ko. Kukunam. Alam umagan na ako ta intadalusan. Sa tanto agasan. Nagpapada kayo nga visit ti biyag ko. Kinunkunak man. Ini makapelesak jak kuman kaya ti rumwar ng mabisina. Jak tumala makaturog no kirkiraos si Chan kumanong. Kenapay ko mga jak ngangan. Nadanon ko ni nanang manunemi ti kusina nga agiras dasaran. Kadya kon inuray pahay nga may dasar na amin akayat nang idasar. Rinugya kon tinangan manunemi. Nene. Abay man ni nanang, di ko man disturbon, di panangan ko. Abay matakas dyan tinarabid mo kay ni Jojo anak. Abay matakas dyan tinarabid ko ni Jojo. Diyak kayo ti masidsidir no kastang mga anak nanang. Please. Baka no, diyak maimas ti mangan kita ibarsak ko pa iti pinggan ko. Ay nga po anak ko. Nadunor, dagiti doang nga tumeng ni Jojo. Sumarting kayo, nanang. Saan kayo nga gunipay? Makapungtutak ka talaga Ay, da kayo nga doa dita. Hindi na sayat na, ibam nyo idan. Lakay! Jojo! Umay kayon. Da kayo da sarakon. Mangantayon ket Rabi una yan. Maturog tayo ton. Kaya maturog ka nun nga dago sa Jojo. O, masapakan tumanin nga gring na bigat. Ay, maganda yun. Kaya mamakam di dua nga si Mango nga nangan manunemi. Kat no mawalin la kuma. Kat malpasa kon tadyak kayat akasango kumaida no mabalin. Ate? Ana? Tay plus light. Siyak di mangidulin tano maladaw kan tumanin nga agawid kita may kan tumanin sa batin. Saan nakakasarita? Agsapol kan dulatan no sa dinutayan ti sapsapulem. Ken maysa. Apay ko mangamin nga umaynak sa batin ha? Kayak mo ti dumano dito balay. Uri no awan ti magsabat kanya. Uri no awan ti flashlight ko. Mga nuwad na mangdangran kayong kaate. Mangdangran? Kanuwad na mangdangran kanya. May salakan na kadi ha? Arnis sa kida Naglayngak nga agarnis. Nalaingak iti arnis. Di kami tatang. Sinusuruan na nga agaramat ti arnis. Sang kadi. Dulamin nga bagbagam. Nalpas ka nati. Iyalang ka ti danong mabitlaing. Oy, saklatan. Tanya pa nagpagpagarup mo kanya ka? Ubing abasit. Adi na kayang ti mga latinuman nga danom. Mga no kaw-kaw mong tupay. Ikaw-kaw mong tupay ti ramay mo. Kat nagrugit. Ipainom mo kanyak ti danom nga rugit. Ay, alma anak. Magur ka. Kat nakalapag serbian ni Jojo. Saan ka kasasalita? Di ka sumaw-sawa takasta. Ay. Tatang di mula ko nakapay kanya. Indun ka ano nga mapakawan na kanak. Indun ka ano nga may kat.
Tinipenpen nga guram kanya. Kada kami kini Jojo, iti barukong mo. Kaanon to, Alma? Nalpas ako ng ganangan. Panawan kay manlangan. Inak maturugan. Tainak tuman na nagtrabaho inubigat. Tapno adnan tumaygatang itilamutin nyo amin. Ha? Tapno adna may gatang tilamutin tayo amin kung nakuha. Tamakilamlamot akmay. Inusar ko man ti balikas nga lamutin tayo amin. Tapno may palagip ko kadakuha naman nung nemi. Nasyak ti mga bibiyag kadakuha na. Talagang makapuktutak, mabuwisita. Nagtultuloy manong nemi ti panangipariknak ti gurak kadatatang kini Jojo. Lopay ulit-ulitin ni tatang ti agpakawan kanyak no kasta nga masidgan na. Ken komporme met tararamiden ni Jojo tapno may ayo aken kuana. Lalaki ti kinatao na ngim isupay manong nemi ti manglaba kadagiti arwatek imbes kaninana. 8 pa lang di taon na. Labaan na ti arwatek manong. Kahit nakarod nga pagserbiyan, mga ayo. Ken isupay manong nemi ti mang shine iti sapatos ko. Ngembali awal lata kanyak teramiden na. Intultuloy matlata ni Carlo manong nemi ti nang disturbo kanyak. Ti mangipalpalagip ti panagayat na kanyak iti likudan. Ngagsaksakit. Iti likudan nga nakasaksakit manong nemi dagiti balikas ko kenkuana. Ket ni Daris nabayageng nga jak na danon iti balay mi. Nasyat man. Tayin sardeng nan manong nemi ti wang buwisit kanya. Iti may sa nga aldaw anasken nga ag-overtime kami manen manong nemi. Kulit-kulitan nak manen ni Carlo. Ay, Alma. Abi kaslakal kang kanang pumunto tayo. Di ka pinakita ng missing. Smile. Smile. Arabin to unay no agawid tayo, Alma. Kahit baka kayat mo no itulod ka. Ure nga tano kasanunto ti kinaadalaman ti Rabi Carlo. Tsak to kayat nitulod nak. Anya ka man ti kapuna. Mabuting ka kanya di posibleng arabida kang ka. Awan ti kabutbuting ko, Carlo. Abe ka rin. Diyak kayat ti makautang iti naimbaga na kami ti pada ka tao. Tadyak kayat nga da pang sidir na kanya. Sa muwat nga utangan ti panangitulod ko keng ka. Ken diyak mat ugalit ag sidsidir. Anya ka rin ti kapuna. Tapno aramidam ti kaslag serbi kanya. Nga mga ramid ka ti posible ka pakaalukuyan ti riknak. Anya ti kapuna. Nasa umon. Alalukuyek ti riknan. Tapno ikatem no anyaman ti kaguram iti kas kanya kalaki. Tapno may katikinaman hider mo. Ada ka di lalaki ka nakabasulonek ka? Taamin met nga lalaki kiti ramramam mo. Nasa umon. Saan nga agpapada amin nga lalaki, Alma? Agpapada kayo! Ay, sana, maumakan. Yung diyak ka mo, no, mauma ka. Nabangbang sakit para grup-grupa. Awad naman sa ukon. Ngayon lang lagi pa, Alma. Ti tao nga dinaam mo, ti mamakawan, kat saan mat apakawanan ni Apo Diyos. Nuan niyaman ti basol na. Kat no, agtultuloy, nga nakapempen ti gura iti barukong mo. Agnanayon tuminakarkarga ti babantot iti biyag mo. Laglagi pendeta, awang bibiyag mo. Idi ta makaala ako ni tricycle nga pagluganak nga gawid manong nemi. Nakita ka nakaparking pailaeng ti kotse ni Carlo. Di pa nga ta gawid. Wano, surutan na ka na. Surutan na nga ta, tinagluganak. Tapnoan niya. Tapno, amo naman no sa dinutayan mi. Awanin ti bibiyang ko. Wan manong nemi, awanin ti bibiyang ko kayang kuhano no anyaman ti kahit nangaramidan.
Nakadisa agakon manunemi. Iti tricycle nga nagluganan. Needed ko pa yan ti pletek iti tricycle driver. Kaya nakadayo pa yan manong. Iti awan ni Jojo. Kunana kang kanawin nga sabaten. Dito nagsapalan. Nga saan nga makadanunan ti tricycle. No kasta nga maladaw ak. Nga mauman. Ita man pala nga din nakimay sinabat ti peste ko bing. Baka imay ngem sa nga nakauray. Iso nga pimanawan. Anya ko makanyak no kastaman? Kayak man tagmay sa nga magna iti iskinita aging gatibalay mi. Iso nga rugya kon ti magna. Ngem arig na manong nami nga jakpay nakadayo manipo diti kalsada adim sa agak iti tricycle. Awan pa nga ta manong nami ti sangapulong addang ko iti tabigla. Wan manong. Iti tabigla nga adda manggamat kanyak manong nami. Adda bigla nga manggamat kanyak manipot iti likodak. Nga aputen na kumatingiwat ko. Ngem di na nagulpe. Iso nga nagikisak, naggulagulak. Lamin talo nga napaikisak aging nga nariknak tinadagsan nga danog iti rusok ko. Ket naarinuknukak nga daytan tinaudi nga napuutak manong nemi. Iti agsublin ti puot ko jak amuno sa dinutayan ko. Medyo nasipngit. O nagtilogan. O nagtikotse. Akin kotse. Ken sa dinot na kaiparkingan da ito galukan. Malagip kon tinaudi nga napuutak. Ada ng kamag kanyak. Ket gabo ti ba nag-ikis ko pinarusukan nak adinhanog. Kad napukaw ko ti puod ko. Inlugan nak ini da ito kutse dadya nga nang parusok kanyak. Tanya tara, anya tinaramid na. Awa mo tinikat nga rawatek. Awa mo tinamariknak ka na sakit. Malaksid di rusok ko nagdiswan ti danong. Inlukat ko ti ridaw ti kutse kad dimsa agak. Kad nakiktutak, edi mabigbig ko tilanga ti kotse. Kotse ni Carlo? Ni Carlo tinang parusok kanya? Impalawlaw ko ti ba nagkitak manong nemi. Kad nakaparking gayam dito nga kotse ti unig ti compound iti ospital. Diyos ko. Ada kiti sangot ti ospital. Apay nga dito tinangipanan kanyak ni Carlo. Apay. Uwain manong nemi palawlaw ko ti panagkita ket nakaparking gayam dito nga kotse ituneg ti compound ti may sang hospital. Aging ga manong nemi nga napasungadak ni Carlo. Makapungtutak ket inuray ko nga makaasidag kalpasan na. Manong nemi. Awam tinaramid ko. Tinong patong pakisuna manong nemi. Agtal na ka, Alma. Agtal na ka. Apay nga, patong pa inak. Imbas ko mag-agyaman ka. Ngimtangaranak. Talaga ka di nga kagurgura na unay. No makaaramid ak itinumbeng na pagyamanan ko ma. Ha? Ano ko matirumbing nga pagyamanan ka nga? Nakaramid ak lang arudan tirumbeng nga pagyamanan ka nga kagurgura na. Pinarusukan nak. Sa nakinlogan ni Tikotsem. Ngam apay nga dito itinangipanam kanyak. Saan ka nga dinangdangran? Ngim insalakan kakit di. Insalakan kayo akaduam. Insalakan kayo ti kaduam ko ubing. Ano nga ubing? Ti ubing nga intarayan ko ti ospital. Nabagkong isuna. Sino nga ubing? Ubing nga lalaki. Ano Jack Marino? Kat baka no, agtawin siguro iti
8. Labagkong kunam. Labagkong ni Jojo. Sinurot ko tinaglugan ng mga tricycle. Tada nagparik na kanyak. Tada nagparik na kanyak. Di posible nga daga sa mapasamag ka. Ngayon Jack umay. Jack unay imbasidig tamang kunak no. Makadlaw ka. Sinusurot na. No kasta. Saan nga si katinang kamag kanyak? Nga nang parusok kanyak? So nga napukaw tipuot ko. Saan nga siya kalma? Ngayon nakangigak kidi. Iti namin talong ay kiss. Siya tinagikis. Di masaaga kiti kotsek. Kati marayak ganapan iti pagkapuan di. Ti marayak ganapan iti nagkapuan di kis. Kat maan ninawak akaslada agrang-rangit. Agrang-rangit? Uwen. Agrang-rangit nga basit kandakel. Ada pang urti bas basit. Kasla arnis. Ni Jojo ang peso. Kad kasla imukumet ti armas ti daktakel. Aging ka nakitak nga nabagkong na ti basbasit ti ubing. Kada niya ti si Marulong nga napasamak. Da kami materi ti si Mublat nga nagrangit ti adda imukuna. Anya? Kinugtarak kad may porwak ti mukuna. Nagtartarayan. Ngim, ada ng sabat anang kamag kang kuwana. Dagiti tanod sa. Tanod wen. Aging ga, nakita ka, anapainda. Ngawan ti puot mo. Imo na nga narayat ko tinabag kong ngayon logan ti kotse. Sa kasinublian. Kanintaray kayo ti ospital. Kadjelo ubing tinsarik ko ti ospital. Ni Jojo. Ano nga rin itant kasasahan ni Jojo Carlo? Saan nga mabaling ang matay ni Jojo Carlo? Saan nga mabalin? Naskan nga may spal ni Jojo. Naskan nga may spal ti anak ko. Ano ito ko? Anak mo ni Jojo? Adan anak mo? Jakon sinungbatan ni Carlo manong Nemi. Dinagdag ko kiti nga sumrek kami ti ospital kat kahit kumaamuan noan niya ti kasasahad ni Jojo. Ngem madama pailaeng. Ngem madama pailaeng as-asikasuan dagi doktor. Nga awan ti makaibaga noan niya ti kasasahad. Kat inawis ko ni Carlo o mapang kami ti uneg ti panaka-chapel ti ospital. Kaninjayak nga nagkararag manong Nemi. Kayat gasahan nga maispal ni Jojo. Kaya't ko makalasat ti anak ko manong Nemi. Idanda kami ito nagti-chapel manong Nemi. Nagparinto mga nagsangsangit. Nagasarsaritak ti Diyos. Nabayagan nga nalipatan kayo. Kanatuya kita nga dumawdawat. Iti pamakawan nyo kumakaniyak. Katap no, mapakawanak. At tuyak nga mangibaga nga si papakawanakon ka na gini nakabasol kaniyak. Si papakawanakon kan katatang ko. Si papakawanakon kan kajujo. Siyak matandag kinaw, iti pamakawan nyo kanyak, tatang, Jojo, pakawalandak. Nangruna kang Jojo, anak ko. Tayo pamaklay ko kang katigurak, kanay di amam, nga nangramas kanyak. Kanay di amam, ngayon papilit idi ni tatang ko nga klunek, nga magkiasawa kang kuwana. Anay kande di amam tigundaway nga nangramas kanyak. Kani pabasol ko kini tatang. Kinagurak ni tatang.
Kat niramramang ka Chucho anak. Iso pakawanan na ko ma. Naskan nga maispal ka anak ko. Ispalan na ka ni Diyos. Tapno andagon daway ko mang suldit ka na gindak. Nagkurkurangakin ka. Iso nga pang-aasi yun Diyos ko. Ispalan niyo ko man anak ko. Ispalan niyo ko man ni Jojo. Ang aasiyo. Idi makakararag akon manong Nemi imay dakam gayam dinanon datatang kininanang ko iti chapel. Kaya di makita ni tatang inarakop ko. Agama na kanak. Tamok nga di pa nangarakop mo kanak. Kat kay papanan at si papakawan kan kaniyak. Kat siyak tatang siyak lakin di mapakawan ti bagik. Nusahan nga makalasat ti anak ko. Anak, tatang awalan ti pagdanagap. Kabuta na kalasat ni Jojo. Puno ka ditang. Iso nga may daka dinanon dito eh. Ta sapsapulan na ka ti ading mo. Este, sapsapulan na ka ni ading mo kung ako mga mister. Ti anak mo kung ako ba. Ay, Diyos ko. Diyos ko, agawan kami kang ka. Agawan kami. Nang, hintay nga ro din tayo ni Chucho. Huwag gayam ni Carlo. Tinang isalakan ka na kami ni Chucho. Kaya't isalakan ti anak ko na bagkong imbagta ada ni Carlo. Kaniso tinang itaray ka ni Chucho dito ospital. Agaman kami kin ka, sir. O, sa balik ang runan nga pagyamanan tayo, tata. Nana. No saan nga ni Apo Diyos. Katsiyak inaramat ni Apo Diyos. Tapno, may isalakan na kita gina. Saan nga napakaruan ni Jojo manong Nemi awan tinairaman nga laem iti pa nakabagkong na. Kadnas dahaw, iti awaga kisuna iti anak. Ha? Anak? Anak ko ng kanya kade? Uy. Saan nga ading ko? Ha? Anak. Anak ko ng kanya nga talaga. Yabuta anak ka. Anak ka, anak ko. Nilalang ko. Nilulam. Tinaraingam nga ina. Taiso, itinang tagibingin ng padakkalkan ka. Yabuta hindi may pasngay kan. Linaksid kan na anak. Yabuta indraman ka ginuray ti gurak. Iti amam nga nangrabas kanya. Nisumad lagayam. Nga nakapatpatig ka kunay kanyak ate. Este, nanang. Taorin no anya teraramidam kanyak. Ore anya teraramidam kanyak kapanang tangsit. Katipatpatig kalata. Kanagyaman na kanak. Nagyaman na. Iso na laing tasang ka nga naisalakan. At ang amin imo ko dahil dyan nga lakay daris nga mangramas kumakeng ka. Nukasta. Dahil dyan nga daris tinagpanggap kanya kinirakas. Tinangbag kong keng ka. O nanang, no awan timo ko na naapak ko maa. No, naminadok nga napang-or. Nalaing hakit ti Arnes. Nga mandang amin imo ko na. Iso nga, saan ka nga naisalakan manang? Sa nga bali anak. Dadamot ni Carlo. Carlo, iso tinakirangit ka ni Daris. Ngay sumat tinangitaray kang kanito ospital. Intaray na tangadwa. Kastagayam, anak. Alas nung tagpaimbag Tapno adadang nga masulnitak na kita adungan at kurangak ka. Saan ka nga kagura? Saan ka natangsitan? Na kayo kinilolom? Saan to na Gabuti patpatig kayo. Kripat-patek ka, Chucho anak. Nasurok nga walo nga tawen nga nakapenped ti urak kada tatang kini Chucho. Ana iraman pa hindi do mga lalaki kaputi kurak kada kiti lalaki. Maglakid din manong Nemi ta riniing ken sinilawan ni Apo Diyos tinakulapan nga panunod ko. Ket nangarami diti maysa nga pasamak nga nakalulawagan kaniyak ti amin. Ngawanen ti marignak pay nga gura kanalaganen ti barokong ko. Amukon tumisan.
Nakamimot lang manong nemi tinagkatuluyan kini Carlo tatilikudan tinalidem nga napalabas ti biyag ko. Intultuloy na tinasinawa pa mateg na kaniyak agraman kini Jojo. When kaditi agdama manong nemi nakaragragsakak kaya nakaragragsak kamin manong nemi awanan ti problema. Duwan tinagbalin nga anak mi kini Jojo manong pakiramanan siyempre wano may katloan ni Jojo. When ni Maylene kastamatan kani Carlo Jr. Ni Jojo ni Maylene kani Jr. Awanin sa pulag pay iti Diyos manong nemi no di kang kanayon ko ma apan ang tarabay na kada kami. Asabi ko man, tawan to nitong dumteng anak ka na apasamak. Iti biyag ko, iti lakip tinapalabas ko. Dito nga rod manong nemi, ti pagkasaritaak, kanagyaman ak launay, iti panangibasan, ti pakabuklan, ti paset, ti lakip tinapalabas ko, anjak tupulos malipatan. Agyaman ak unay, ti anus mo, nga nangibasa. At sabi ko man, dadamat na ibating nga adal, libliwakan pagsarmingan ti bihag, karigiti padag. Nga nagkipaglagip tinapalabas. Tuwing nga agyaman nga paghayam mo, Alma, iti probinsya, ti Cagayan. Thank you mat kang ka Alma, iting ka pa nagsurat. Thank you mat ka nagiti amin nga nagbuya ka nagdangag. Tanti paghayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Nang iba't batin tinembag nga oras ka na kay amin nga sangapada. Babay na po.